Stvari koji su definitivno obeležili prvu i drugu sezonu Zadruge jesu ljubavni trouglovi. Luna Đugani i Marko Miljković danas su se osvrnuli na to i uporedili parove iz prve i druge sezone. Sa jedne strane bili su Luna, Kija Kockar i Sloba Radanović, a sa druge strane Aleksandra Subotić, Ana Korać i David Dragović. Po rečima Miljkovića, njihove priče ne mogu da se uporede. Vas troje ste stalno imali nešto. Ovo ne možeš da porediš sa pričama iz Zadruge 1. Po nekim sitnim segmentima da, ali ne možete vas troje da se poredite sa njima troma. Niti Ana može da se uporedi sa tobom, niti Aleksandra da se poredi sa Kijom, ali Sloba i David manje više. Ajde neke rečenice, ali to su samo rečenice, jer to je klasičan odgovor svih parova kada raskinu. Ispričao je Marko, a šta je Đuganijeva rekla, poslušajte u narednom videu.